And we are live. Ndo mbule binaka na Marama, mbule binaka Mrs. Williams, mbule binaka Sister Waki. Mbule binaka Lia. Ni mbule binaka na ndo baka muritu maina bindro ni pepa ni businessi. Tulungu na bola mata. Kito baka mbule talitiko ningo na itokani. Ndo be baka raramata kitiko yani. Ena be weekend to da kusara. Kito sa teke buna tiko maina bak sawoti. Kakita sa teke buna talitiko ngana teke bukina na baki bongwaka. Wambo taningo sa ngai karon baka ni nito group go live ena lomani baki ngoe. Kito bikinda bakira ramba sartiko yani bikemni na sema tiko mai bikito ena ngonongo se bikemni nangai saraba baka mai na replay ena ndona ngono mai muri. Tomanda kito bia baka mai nakataka na nomonindo bito koni kena nomoninda o soleto na nomoni ngona moni baka itabi mai ena neto ngona ni baka ramataki ena nomoni sato tortal tinga mani kala moni mendikeva na beka membaleta na business ke tondo doro katika yani ena bata ngo kelani ni mo kreatik na pibosote te bomberti kana nito go live ni kwa ni kito wara katika ndana nito itokani klana bukumba kani ososo sangani te koroki na batike kito buni Elena so beke muni na gaisar sarte ko mai na roni pepa ni bisisio buni Elena kito saba kambola taliti ngaya ni beke muni yana ni singani ko kito nano mame kito mai tomana tale na neto biwase kito biba en rati beke muni na sando ngandre tumbeka moni maindikeva se moni mai tike buna serangana na moni business me bakani kito sa rede tiko na kena sayanga sartiko bakalebu na neto ndo bakadortiko na kakito bakadortiko baleta ni sa lebu sarna moni toke era sa durtiko mengo ena basinga lebu na moni toke era sa dorke mem sa kinda bakirtiko na moni toke na neto business community ena basinga kora durmai bekito kora durmai vera na neto itoka ni taleso karasati ko talangana laman yung business ko kaukila ni sabari tarati ko nananda saba kasangang garati ko sana tumbe kay so na beka enda ngangan riti ko kina enda sabi na katamen da beso takati ko beka na bakaraw ni ka enda rawata enda beso takam beka na nanda wala ni nanda bula na besinga sana baka bunati ko menda baka sangang gara so bekim ni sama isa tabi kito bekim ni na guys sama ti ko manikua kito no itaka ni na bibu ke bike muni na beulu tanga so kito na numa mi kito na bewa sekina senga baka ni kito na tarato do ko yake baka iko binakata mon taro ron ya taro mai na ngoni go live se taro nga mai biko ay iko sarsar ti ko mikina gori menaro ni bike iko ena no baka taro binaka nimbera ni toso ena ni to vitala no kito na baka madala te kito nga ona baka madala te kio montanga iliu nimber ni sana sulebero na marama ron nanti baka madala te kirunga rosana wasesar na bekaro na numero wase bikem ni na sigere di baka bakandua ngota lolia na rangolia ngwane ni na buni mono verata tele po postel nga tele no karsa casa ko bakati ko saraningo en sitio Edmonton Alberta Canada ayaw zakati ko ke baka caregiver ko di bakati ko no digital business me sa roba kada tiko na mbaki sa walak sarti ko ni tol na mbaki na nung mengarabat to na business di baki na mona liba kakito sa tiko ke na ito kaningo kerker ke baka ni sarsar tiko ni ngay barita nga may nabono ni tikme kini makito kila ebe na banwa si wave so sarsar tiko may bikito baka muri kito tiko may nang bunga binakaniko sana sudah sar nang monong go be Mrs. Williams may napamadal tiko nga kasabi wasi sarayani yana singaniko binakambaw Nakabale belia ni boleh naktotok sarang turangan marama kami nadarbo nang lewa ni teman kita timai na kami singa ni ko na dan ko ngomba Williams mi pakasa bang tatang maulia ayo omaram ni way pula may nabatu may da konrove au wakawati au rural beki raw tolno na makumbeki raw ke watiti ko ningo yo kalandi ni silandi au sa may sa baki ro bakavada sa polo talangan nampai kina na ro may titipakti ko na klan na business ni online ko au yaw sa taktak nga au bakakan tambanan ni bola
o the kapchang naman kong business ko na kami side hustle tiko. Tungan itu tuba baleta na isa politik ng ni bakavengu may matakataka. Hindi na talitang natakataka kaya nandan bangon na nakatutok sa nautimay. Na isaw ni Mbula kaya natoso ni kamda sa somi na natoso tunga Kaya ndo na po na levo kiro meriti kina na kiro may talita kina na ni romay turuma kina na business yan na business ni online. Kiro talita kina bang levo ni levo na features bang kina kiro kina bang levo kan santa na bolang na ngoni retire no, setal no biya politiko, no biya vengo clan na ngande and spend more time with other clans so tal na commitment and kapa. Iyan na nakalibu na nanto na usuto ni ka and na namboleto na bimboleto weekend na tampula na kame na biparutek weekend balita na kaya bailabo. Kaya na bunalebu kiro may dasendra ni bar o kiro sendra ni bar rabibeira na lebikirao se ka sa rarabenga na ilabo nga kiro sa klaker so maroro tumay men may bukikiraw chiktal nga nitubtuba tal nga bikiro na noro na biya bukira tal nga na bitos nga na bingarabi no na may bakangan ninda kala na nunda lako ni nunda pampauta nunda tabi bukay rebere na irembekan na lubinyali, irembekan na dawai, irembekan na kla na mata kai kono kabaya. Lako kina ni rupa kasama ke bakai tutungan ngane buruput ni labang ko me pikiro. Me kla me to burutunga me kina na ilab na ilabo kero talita kakina. So na bikimini na bakarong tumay ke kani ada ndo ba muri kiro tumay, ba muri kito tumay na marama. Oyo balik kalau kalanga na biya ba matatang nga si pandi taktangan bikenda na tekabu na kai bidangan points lima nga point o warotaka to if you want to start your business na business kero to milemanango liya sa matatang may santo na kanal ni weekend na ito okay libo weekend na ito okay sa dakilamay na tamgor sa dagireva kaya yan ramen non tabakasamre yan ramen na lonta ninda sa reda na sa libo na weekend sa tiko na laman business ko sa nireta tolchuk na nakasa ya sa tapa sa rawat tiko sa rawat chikum na laman business uya bi bande tek pala nga weekend na kamin singan ko number na may tek po hindi na santo client do level na ngona and then bibarang ko nga bangko na go live baka malon na malon na nanda biya kasarang biya join saranga but what's important the most important thing mandanga maka to know your why to know why you want to start your business baleta na nangono sa may be clear with it be clear with your why kit ondo client kimi santo rongo wasmana ni tondo tukunaya Ento na kambimbing baleta na non toso ni business natunangunan na sotaba so na nangunan renre ngonam kla nangonam beka lebu tale na kla na bitema ke me tu non ta bulan tamat na bisinga so beka na sotaba beka so na naka Kalai pura-pura sampai kana bak yung go sa takak tinga kaya baka din sampai kana singaw oso sarangan baka lebih takak kala kaya baka if I don't know my why naro-aro wala nga kala nong ko sa sabot kumantangan dulu cek tang nong business but if your why is stronger if your why is bigger kala na motivate kiko more clumpy, more remain plugged in, more remain consistent, so that you can business keep going forward. That is so important. So it's so important to feel your motivation. That's important of having a why.
It's full, especially when challenges arise. Okay, so every day you have to try to make sure that you're preparing yourself. Takete, limtal na kaya nanda na may kla, nanda na may papuli di loma. Totoka na bingarabi loma. Ko nga mo nakang mo para takiko ni berne turmi loma. That's what I'm trying to say. Kla your vision must match na namuka. Na business kina ng vision and make sure they match. Na business ko. I mean, it's although we advertise, and make sure that you know that your vision matches your business matches your vision. I mean, probably almost everyone can achieve this success in this business. But you yourself will know. So you know that before you come in, so that you don't get caught up in so that you enjoy what you're doing. We are enjoying what we're doing. We know that we're in the right place and we're advertising about that to everyone or anyone who is willing to hear us, but you yourself will know what kind of business songo is whether it's for you or not. Okay. And thirdly, about the business itself, and everything is done online. Don't be afraid, but you don't have to be computer savvy. But you don't have to be a computer whiz. But the most important thing for you to do, you need to be coachable. You need to be teachable. Teachable. You need to be childlike. Hold those thoughts. Na training balet na model wo na business model wo most successful inside may bulita may bulita matalalay so that you don't so that you can move forward so that you can see success early in your business baleta business one day rich scheme. There is a process, just like any reputable business. You will need more. You need to plant your business. You will need to training. That's part of the base foundation. You build your foundation. That is so important. When you lay the foundation the right way, follow every processes to reflect na kind of foundation more the kavinaka, you will go further, faster. It's not to say that's the end of the world, because the training is always available. It just saves you time from going back and redo the whole lot. What I said before, sometimes some people, they gave up easily. Because it's just natural. I mean, it's just natural. Sometimes just give up easily. That's why it is so important to know your why. Know your why and make sure it is stronger. Like the temptation, the trials and tribulations of life happens. It happens to everybody, regardless. That's so why it is so important to know your why, so that when those time comes, you can succeed. You can fly over, through the mountains. And fourthly, the social media is such a powerful tool to attract the right people. That's why it's so important. And to attract the right people, the right, your tribe, the people that you look after, all that can be. That's why we chose the social media, the online business. But let the business can, it can
scale. You can do scaling in this, in the business model, which is fantastic. This is why we've always shared about Klana on the, in the Klana to previous go live. Pero class are succeed sarau sonabun one milestone sar success. Class are they've achieved through Klana scaling. It's so it can happen. It's a reality. As anybody can can, it's available to anyone. Who wants to move faster in the business. Okay, and lastly, just take action. If you feel that you are the right, that there's the right business, if you check all that from 1 to 4, and take action. That's the right. So when you take action, I think I will let Teresa to finish that off, because she has some points as well to add on to what I've just hang on, go on, Teresa, over to you. Nakapagalimbao, vinavaliva na tek mai ni Islandi, vambola talitikani vike mnina sema tiko mai ni kua, navalevo na Yalawanga, Sera, mbula binaka kini mbuli bono, navalevo na sema tiko mai. Yasano sila sa nangononga be Mrs. Tawake, sema tiko mai Jamaica na bongi binaka ni kua klani sa bongi lebo sa tiko mai bana maramana ita, vinavalevo na sole tiko na nangona. Mendo mai wasetiko nanona kila viva kararama tekitiko weekenda na valevo Mrs. Tawake. Nakvalevo lia oreder na sematiko mengo levo era kileau e rotok na yadango usegni torra ina nongo page oreder talchunga au na viva madal tekio nga valele kambali tiro rone tokania au segni kilerau na dango tarisi Tawake au daptu mai soso na debo mai kandavu wasu na sauna kortumbra au wat sarengal kerua mutukulau kitu tikungo Jamaica ni mera kada ke kyo dito ta au kas nivuli rusno ko bitu nembaki sa dengo na kas nivuli gosa tiksar ngai vale pengarabi ngai vale jadi bakatiko na bisnis ya naka una tomananga na pamadal kino mbau membaliata na bisnis ya ve kemni na vararai tiko se ve kemni na vinakata muni rakaba intono ng business ya so ni dingita kana digital business ko kito rakab tingo ko kito to vivarara mate kito kina sendo talang business dava ona be tomana ya una na pamadale oventola varara mate kimni blet merani oni rede tiko na business ya na buru lebu ya na mateni kau bitu tiko na nungu wa notungo Mio bangarati kumento ng business oi como ready ko mandiliu dava iko do talitak mo do dakawa dava talitak beleta na pinaka ninda na didi bakenda ng business enda talitak enda marutak beleta nina didi bambalaw ng business mo na talitak at tikot na kay pataka bakatekiaw ya do talitak na Facebook kuya on dingin takakina mo dakawa na digital business mo Betini talitak na Facebook. Berangan ni suko na uli. Nangunaw se ngas ni buli chikina. Berangan ni bana kalau kumerla ko nangone. Turmen na talbon Facebook. Asa cuma tanga mikuru uli. Senggera lok nga nangone. Gaya talan ni bale. Dongan ng bilti. Tapos tal na Facebook. Sember na pasang. Uti na bakal. Baka yung talitak. Ayaw talitak na Facebook. Balatan ni sengwalangan yung le redirkin nunggu itokani. Ula ko talaga kin membalata na rongolotu me klata talaga kin na group ningas ni buli klanta binakata menta rongoda na narital no nagas ni buli sambe kna wale ni biba buli na iti ko na social media ko ya na buna ondula kin valevo tagali kuitek talte na sotal na kana yalo na daptala ko ya tutu takatikan bikimni monita kapta na business ko ni talita karoti kaya ko talita karam do lakon social media na Facebook ngo ng business binak veiko kaya ko talita kana daka flow arrangements ya zakam na flow arrangements kaya ko talita kana basanga ngay bulbul taki ya zakam ya balat mo na talita ka tigo ng business na mena toso chuk ng business nyo talita ka chuk ng business o na toso nga chuk ng business
baleta me lebu na kaina ko tame viko na sende baleta na for any business iko na vinakata me ko na dakilavu ena business ya yana mateni kamitiko kena kene karua mo na raida talenga na risk se na vika tiko na business yo kenda for any business ena tiko na risks ena tiko mbaka na ririko na kena baka biti ririko ena tiko na business Nio mai reda na nito digital business iko na ba claro na ona ba reda na tapos timanda na ririko chike daba na risk Nio na kota mena nungu sende mo ma investa keke daba koya ko kitondo bi wasi chuka ni kina monira ni rongoda na vika kito durumatiko batake na bukeke moni baka tulewata kana business daba moni na takara moni digitaka po toro chiko ro tal na example na risk ko chiko na basanga batake na tubasini kau eu manda eu reda na basanga sen au sintalita kaya bal ka so na risk ka o basanga tubali obsini voli lusi Claro, so matagal ka ba yan ang business yon assesta ka ng business ko na risk is very minimum in business ko very minimum baleta nangunik sa invest kin mo sa tipo ng business bato na product iko na on dingta ka mo invest kina ito ko na product iko na invest nga kinawando sa dilisarto nga ng business na seni klase nga ni na daw na ng business me pakai rando kai mendur nga mentabo ng business mo kep ko tiko na product ndono na seni mentabo na tito ng business kep ka mendanga iko sini dollar ng business ndona madang se ndona bula na seni maten ng business ena la kutunga bete tiko menda ko ni business ko na automated system kitondo kai tiko kaba lebu na taka ni business vehicle ako tiko listali na flow arrangement na sindo tal na may lekuta na flower ko may tubo be ko na dakam kinum sengo ko nandur sarnga tol la ko lekuta na sinikaw mo may tubo may round di ba kinang business yon ang business mo di ba katuna automated system iko sinisuma na automated system na dakam tu na dakaya ko se na business ni basanga se business ni dulu iko na sindro ni litu kun talwin ni babo ke kay ko sumita mata ng business ko iko sinisoma talindo me dito ba ka ng business ko sell babo ke kay ko dito ba ko na ad in social media yo oyao awando aseti ko eu sinda ka ad yo dito nga ko business na invest nga ya sa dito ng business senga talindo na kausoma senga tal na ad senga tal na nyuli so milia da ka na patngo na pata senga nanongo na ilabo la kome ng business nong saranga batambikin do au senga tal ninge wase bango me so mikina rende so mikina go kaya so mikina kaya senga koya au binakatiko na ni sembera ni dingita kana ng business na kabe so na bandindike na matanggal bandindike bango ko kito au binakatiko mo wase ya kenando tale au bitatingo na motiko na no mo bakambau tiko kaiko Kila believe in yourself. Bakambuti ko pagkataki ko. Eso endoreda. Eu orto bisa kichuna be maramu ko rosa. Sin rosa melo ka karto da katingori. Oi ko semberti ko mandangal. You have been defeated before the battle. Okay? Nakene was takia. O semberenyo dureni lama o sal ndrukarotu. Yo nakasar nga do da karna teboro na nanda bakasa. Umatiko na baka na ibalabala tayo kuna takiki na baka sa may liw December ni rato tikpan na bitik niya ng taliso December ni bosa na nakakita na control takiti kaya sa tal nga kin nano mo have that faith in yourself mo baka mbauti ko na tikubuti ki mo na baka sa matakati ko na bising no ayaw kila ayaw bulim-buli wasibi ni kalo esulebe yao na full ama me rawnyo garabakin na ng business. Wakambau tiko. Kila kinito gulay tiko na singaya. Ako ibango o saan tamo chiko bango. Kito batikimbao. Abang orto kede ruto na grenis ko orto sa bumbu kinatutu. Oh. Ndo na tutu may Sweden. Ndo ng bumbu may New York
el marap ni Nigeria iyo. Oh, bumbu may Sydney, batakin bumbu may Auckland. Bumbu to. Orto sama. Ono na makum, mbau benga tol na makumbu na rusa ono. Rotalia rusa ya visito na makumbu. Nga, at that age, orto sa takap na ng business ko, wakati ko yaw, me mo bitis nga nung kasama. Kila euro na takap ng business ko. Tell yourself that you can do it. Kila? Ako kutikulo style ko na matagal business ko yung dotalya. Usulit ko yan, ibikim nila. Nayalel live, the bigger picture. Mora ni buke ko, mora ni ding takakinendo ng business. Yan nanonggo ulutang at tikun ni ko. Me buke ko mo ding taka ng business. Believe in yourself. O irmanda na lugan do yor to lugan sara kalilip to do kay so nangon lalen dare to chukoy na video gor sar kalaler sara takap tingon sara tabi chukoy na gadget okay na tabi chukoy na gadget balit na ba o ira bakam bautira tiko that they can do those things. Little kids rangon lalay, they believe in themselves that they can do that. O ken talingan ang kasi na matua. Okay, or to na 60 plus, they have to believe in themselves to do the business. They can, do the gadgets na laptop na. Dio kendali na, yung backup sa middle age, waray sa 51, chikong ko sa balik taltingan ng bumbu. Iyo. Mene baka buti kenda. And ang business. Yeah? Amen. Yeah. Kena uti nga, elem tu nunggu point so kena uti nga, blato bina katameli mga namiti na nunggu bos ni ko, so nunggu sando bos mbalawe. Sa bibiyang buta nga may kaya nga ang bitati ko mo surround yourself with right-minded people, with positive people nano mo bebe kanitaki ko patakira era wakasama wataki ko kaya kay sabi na kata may kota ka digital business sama may bikito balata mina talk digital business dangay viva kongeti ko ani lako ni digital business. Na nito community na isang-isang ni global business ko kito lewa na tingo ni kuwa awisi nga do check ta kana community numbers bitati ko ni mami page so bikem ni na ba muri kito tiko mai kem ni sa tiko tina in a page kem ni ran check ta chiko bango na number in the community ni ko check ta ka 231.9k yon nanoa au check ta ka 231.7k ken balbal nanoa 231,700 people in the community gani kuwa sa 231,900 people in the community within the span of 24 hours plus 200 members join the community. Okay, okay mami kede na leo ni visa ko no vida na rano ndolia kimami vistemati en loma ni was ni software. Okay, de bakan dua labi madawa na ni mami so communicate mai na kimai bulida na tak ni business au katal na bimbi ni binakatati ko mon dingta kan do business mo reza mo semati ko beira na itokani era bakasa mabatiki kaya ko sabi na kata mo di ba ka na ng business nito ba sinikaw yo semati ko berto nando to ba sinikaw baleta ni la na kiniwaliwala ni biwasi kaya baka ko binakata mo lay no mo ko catering business join ba na community ya ilepto na matagal community tanga ito na social media ndare da tungo na nonra small groups yo no binakata mo na di ba ka ng digital business bimbi mo na semati ko may bikito baleta ni kito na bukeiko me tekiburo ng business me vivi ba ka ng business ena dito ko me kakuninda na nonta business kitondo ka chiko go sa doar na lako bo baleta ni business ngo senga bakatala na kainda do tukunu tingna to kinin duringa mendaba na business ngo sen era ni ko bakanda borti ngo ko ng business ena no mo budhe sa takanga ng business o ba mo der tiko kina yo senga ni mate ng business ya ena ndabo chiko yo yanra chiko na matan okay yo binakatanga mendur tal man ng business indur seni baka business ni
do tal mbekra business bakana tu sini kau se tapi ai ko mona le bolie tal mai o bol sini ke kosin sin kau se o business ni bol tak kana eu ko mona le bolie ti ko mangi me versanga ge bol tak bolie mai pachi ba bolie mai vasanga bol tak bolie mai vasanga bol tak o kongo iko bol nga bandua le tik burro kin nom business Larong ngot mbao nat kunci kona scaling ya nangai ato mai muri ke ko bina kata meko top up takra nung business. Teka bunga nang tua, hindi baka nung business. Sertang no lebol ting may bula, sebe madawa, sebe ambaki nanomo. Nanom bulbul esenga ni compulsory e bata sangabi. Boleh ngendo sa dito baka tu sa Costa Rica. Ni sema may bikito, balat tamen da VOC takabata. Connect yourself with positive people, like-minded people. Belate meran yo buli velev naka o bukei era non business balata merani tumbu non business and you will be a successful business owner or a successful entrepreneur. Pinakbalo saro tok mandikalia. Binabalik Mrs. Tawake na tekitaki mai Kingston, Jamaica na kabinakanikuwa pabne binakataliti ko bikim niya na siya matiko mai ni bari takati ko mai na puno ni siya matiko mai kina meron kito kila taltanga na puno ya tikani kina na VOC sena kakampura kitika na bola mata na kabiandaye binakanikuwa au simberni wasa mandana nakauna no matok mo siya klani sa sibita to kabaleleng ko nangona kito na no mamekito ba wasi kinanikuwa no na bakalala katakanga kila ndana ka wari dati ko na habita na singa sawat o nakatamote ko na kina no ba madal o klani ro na bandin din takati ko na nung itokan yan na bola mata kena sa nanon rabosa kunru to na tamata daka mai no anda enambera ni sao kena durumbe kaya na ken risau enambange kila nyongono wili katiko kina na ve post na ve comments baka melasa tu mera ve wali takatu endan rendre eu manda mo nyongono o wili katiko kina na ve matagali post manda ko rede tiko bana page ni Fiji teachers eu então nga sibulo se lewa na tunga nang gutu may biti nang ko sibulo may biti o siti ko nga se member tiko nga ni page na pola mata ngono uli tiko kina esenga ni sa uli ka bangko ya lasa tu yang kisenga raw ni unrenre e mosi mai na longo mai lom tarayo bale ni kala ureda na nanta sa baka mesa no hope esa seranganin dona ureda to na vi matagali pos rapalato ng gas ni boli rabaka rarawat takati ko sa lak na bosa baka leli aberto na mata nito dabuti sarto nga sa na ni minister irab na kanataka to bana mata nito eu binakata kinumi ba ungeti bikenda na takakati ko kila ni sani na rongo deti ko baka samana ni tombe don dobi wase o binakata nga me be ungeti kenda menda bulida menda teki buna tali to kan tal nande burubure ena kela me tiko nga na nanda takaka ndola batale to kaindua mera o lewe rua batatoka se kesa rua tiko ndola batale ndua mekenika tolu ke baka o kune a indua endua kito sa wasieti kaningo ke baka sengan beka ni rawan yo na mai teke buna na kenango ndua ko iko kila iko roni teke buna me karua to no mai burubure zakaba menda kunyi rabi tunga bakon dena ndua mbale tanta sengan ni kila nangona da ba na ya do kina na hotel tale nangona da ba na sengan ni sotabi kenda kina na kena ya nangona ndangan rebi ko kina dimbi nda baka sama takati na nakaba kay laboy yo yan to nakawariza o mositi o sarbalebo o kala ni bona talanga ya ibuna sartik nga ni nung kumay garaba ng business ngo una binakatanga mo siya bakalagsar na why I started this business wasiti ko bakarua why I started and why I will never stop tege buna na nung business matay I just wanted to earn more Raba na bono binakatikin. Balati si elelebi o nakaurawat tiko elebu nakau binakata baka ronga de bimbao no binakato ro merondo
vei buke, vei rana tamata erna vei wakani, au klani ai tuke tu weekenda. Au reda ni vei ka au rawata tiko, ni sa tiko mandangana nungu itabe na nungu matabu vale. Chiko talangana nungu bina kata mo buke taleso. Kwarando sokora reach out mai so ko reda tunga yani au bina kata me ondondo lingani kina. Ionga ileka tiko na ingila. Andona buna usa bina kata kina meu sanga mendua na nungu business. Ndo tale na buna wa bina kata mo garab kina ndo na nungu business. Se mo teke buna ndo nungu business balata. Ni usa bina kata ngano sabe una daka. Siya ni ubo desa. Nandun ko nang beka ni biyaw au sa may daka ko na pono ko kala nangono lak mi kinandon ka nang kumarota ka nang daka reda na iskengwis na sa umirawati ke besi bisar bat kene kana may biti ya sa alak ko sa leo chinta na baka rua sa tekbo mo mosimai kila au daka ba ke gibai go siya ngato ni daka rara bi ke muni na tiko may nonda era tiko ni bala ngina no muni lani matu bala era may daka tu baka ke gibang go siya ni daka rara ndala beti rati kuna patient so era bimbi so na be matanggali muy tana rakaba na bagabuna to kana mosini so na be kono niyang go indona buna au sabi na kasana kina musabe ngona kausando bakila na mosini ngongo bagambimbi ni may sotabe kuna bonongo ni zaka tiko na sono ngona na rakim batambatai ni be ambake todo kan tiko ngana vida na bula na lo manin dona ambake ambatambata kina na bonu au tiko kina go na ngono go ke me borata tiko yani be mataka be singa be kabi reba yani reba mai kasala go mikine be oyo musa pakasangara men dua tala na ngo iburu meron yoti be buke toka bateke na kaurota me ke ka musa balele takana ngo ya wenda kazaka ke usaro ni kwitsare ngo kazaka sando makasara ya na buna pakasangara ke men dona ngo business ken karua ken katolu men dona ngo business balata meron yu takaka tunga me kini vale and have more quality time with my family. Ambimbi kay kendani ke bakay kondani tumbo ya waroti ko nang soli pinakata mes lebu na nito ngono batay sa kelati ko ni kito sa may tiko na bonongo Fernangone ibonota ni sig bakabi kenda may non tantale yang baki kas ndale rosa ngabulu kantua senda tunga bat kita bat kina ndale bawati senda tunga bat kira ya ndona ka umereta ni nduata ni kina na bono sa may tukinango lebna ngone rage chini ka walungar sala ko sabi na katanga mer sabi ko tulo at kamera sambiumbiu sarna la ko dora bone ure no sanga ni klavero no lubengo ndena maniado be rauna bana nanu ya rula ko sanga tuni lebna ni to ngona bata ni na lelenga na ngona soli kina be ya umu na tiko kina patekera mo sanga nungu ngutu ko kila mo spend as much time as I can with them ana buna au baksangra kene mendona nungu business ya au babni binaka Nyunga may sotaba na ba madaling business ngo. Nangunong may sotaba kina business ngo, na reda. It's a huge potential, in terms of finance. Na potential iti ko na laman yung business yan, na matinik ka may reda, nangunaw sa may lewan kina nito business community. Total, sa reda na bika lelewe may rawati, si rawani rawati lamungo, au sabaka sama to. Nakakita ko sana sota bakit seranga nakakita do binakatutunggo o sana rani may quit kinanong kuzakazaka sana gay rawan ni lebu kinanong ngono pati kerto nanong kumatapubale sa chiko keve ngono may rede kinanong kumida kabang nanong kumakantindi kasi berti ko pumanta nung business esa sata ureda ni nangono dike bakina me bakanya bakanga kina mana libre sa pa madala kina pala no kitokani roni ngaraba tunga me na bono ada banga utiko kina ko abi ureda ni sana sotabe kina nungu ngona patike rona nungu tona nungu bitamani ni roni ngaraba tunga ni vale ya na buna au sa toro kina ni kala o me usa teke bono na business ngo kabakan bimbi na bika o may reda na laman business Ondo ka ba kausama o sempre ba kandoni reda. Nandua na mata zakazaka. Usan na kumbula zake mai. Ndona kausama ngani ba kandoni ndo reda tungo meta mata mera vengu mai nanandra job. Baka buanga ke bakara baka saki. Komindo me tutunga bango sa via vengu
au siangan indo reda bakalebu yo ya antana ka umay reda nang una mantikebe kin business ngo that people are quitting their jobs lamangani ndua ruwa tolu na mbaki so lamangani vana mbaki batakena kali lebu era mai batakena ya na bona usa bita sarngama na vangu ruwa iloma me usa teke bona nanongo business ya ko baka bina kakina ni sara ve ya mo sa mai wala katal kin ni tol lampak ngo au sare na kena baka butukan na be ka rawata na kena baka lelit mai nanongo ngaya woni zakazaka sember ni full time and I know na ndona ngauna au sana do bana ka utatandra takatiko mayang ko bakarot ko na chikombo me takana no vision you have to have your why kumandanga mo kelai kutiko bakatikiko na daba indi na kata o klani o bakasam takachuni ko so nangona kenda santa enda sambesi tu dangai nanumatunga ni sa this sasang talento nangoni sa lamenta outmaking na panay beso enda chikokina sa dangai imbita tunga and batunga nanda bakasam it's just the way it is esa na bangango kenda ndana takatanga sanda wada tu nda complain tu enda sianga ningita kabatu kina ndana ka and mbita tunga going with the flow binakata mo beba ngeti bintu ni ko saro tana go with the flow come out of that comfort zone la komanda mai mandike bana kenango and then rai na soma talenga na nom pakataro na soma talenga na ngangandre me bakanga kito sa may bakan din takatiko na ito kan bakan business ko bakatelanga kin ver na kenabo ka kema misamay business owners ba to and na lomani community ngo na kanga mo na takabo mo na register ke bakai ko barro tiko mayo be kila na roni durme bakadaba and ang business ngo si roni may tike po na bakadaba ng business ngo register tak ngane damu and na website and roni pe pangay ko sar tiko may kinangore register kin ke bakao binakata mo taro talibi ko ya taro bua kito we are open to kila singindo be kito me buni tekan donaka ni narete ko mai kito barita katiko na matekito santo don me matata tiko ya esena ni donaka kito buni taka it's not a scam ke baka selenga takatiko na scam o lenga takatiko na mai ali tu baka saksakain dona no mo ilabo na matay mandanga ni susumi ona zakaba ngo refundable to na lo manito sanga bulna singa na no susumi mai mo mai member ni to business community. It's refundable within 30 days. So, kaya kay ko like saron ni so man no membership fee, donon roba sa bulu ka view ne laban ni Amerika. Sama. La ko may muro ni man dike ba binaka kahit ko long. Mo nga ko no man ni siya nga ni beka ni talita ka. Turulistal. Tuko na nga may bikoy ko sign up may kina sa nakakata ko may list tele ni biko na no membership fee baka bota nindu ay sa durmay sa do kay nga ninga indu ay durman nito business community sa ambo baya men kay beso ka enta na may ready kay kanda sember bakan ba ni ready dala ko mandanga men na kurumbu nga en china teke chiko na kango balatin December bakan to man sember bakan to ni ready na kalle be ron rawati tu en loma ni ndona ngona leka ko na kanta zaka tu mai na loma ni rosa ngabulu tu sanga bulemba kinta gai rawata na boli vale na boli motoka ko rawata chikne loma loma ni tolu bana mbaki so many mortgage raboli televida na properties raboli tele cash take na motoka kango sanga bakando ni borre da wabo kitu na ngumbula todo maybe kon beko reza ya mandana ngwitala no anga yaw so nangono rede kene ndona kandi na chuelo mongo kera sabati wa na kaira rawata au na pina katatalenga ni na rawata au na pina katatalenga mo kila ya totoka kinana nito business community ni bakarauta ka bikima mena kena buli barita ko ko bikima mena ngoni sala mikima memoria senga bakandua ni kema mitosun dondua saka babas kina bali Mrs. Tawake na tu na nito business community ni zurmen na business ngo na bibuke tu baka buli tiko yo klani sana roch kito yan bungni kuwa sa wala kataling ko din dona ya uwa kito sana baka pinakatalitika ni bikemni nando beto ko ni kena baka muri kito tiko mai ka kunya ngule zaba register na website rongoza na mateni wasi ni baka madala ngeya zakaba na namo baka tulewa sange January tingo asimberni tabna January se voti kon baka ngori sotal na new year's resolution me dhurria ni baka dhurumanda ni go mendo no business
dola ba ndona no business and online space me karwa tiga no mi bure ke daka tiga ba matentu, you can still do this business. Yeah, you can still saratungo erna daka ba matentu menonda sama tiga buna talangan ran business ko durma na beksawat ko durma na bakenya ora ta chuma anda na mistress guys boleh search ko mayaniano acho tayo mo ko do talea guys boleh search ko menala mani banua. They've started their business. Ara turma na business community ngora sama. Vivi baka talangan ng business. Sing na kandan resa tube kenda na kenaya telefoni, computer, chiko na data. Kenda guys nga bang na data sa bangara na data. Parita ta batamenta Facebook. Kona Facebook nga ngoronya raw kakin. Na YouTube ko sarap chingori ko ronya buli dekina. Na daba mo dakaba na YouTube meronya raw kakin. Na mo na liba. Yo saba mo telti ko yani. May be yung ngoy Canada, Lia. Mrs. Tawa ke Jamaica, bata ke taumbau mai New Zealand, nakabakaleb na nomo ni Sema tiko mai, ni kalo nga tatiko ni mode. Move.